outlet track. Dia ada 50 outlet untuk service center. Kita menang, kita banyak. Service center dia tak banyak. Lepas tu kita ada 25 advantage over JD7. Kita menang. So, kalau you dapat customer compare, then you know how to counter dengan customer apa perbezaan dengan J5 dengan F50 kita. So, lagi pun sekarang lagi tambah satu color lagi, hitam. Saya akan display satu hitam di sini, okay? Kata is dia bukan limited edition tau, dia limited unit sahaja, tak banyak. Dia belum announce lagi akan replace yang merah ni, okay? Sebab ini yang kita internal state manager yang beritahu, okay? Ini red dia akan replace for the black color. Tapi temporary dia akan mention dekat market limited unit, 100 unit saja yang ada. Kalau siapa yang mau hitam, grab cepat. Okay? This month kita boleh grab ialah yang boleh